is my life for you. Baby, I'm not do it, yeah, man. Obahima, communication. To be honest with you, one big problem beer. Our relationship, sometimes I am doing one mentias here. Now, unim say, there's one thing I mentias here. Se bema anase oba epene nyonko omo pe omo ho a. At that moment, no, there's no issue with communication. Yeah. But se omo nya do mo ho wie pe. Afi na issue of communication na ababe tojwa. And also then the masa nema neba. Mamu na mo akwa babiem edeba odoso me mujumedi ene so had your don kwa na idea. Last week ye share bibi for the art of seduction. In fact, ye need Victor. Yeah, man. You are doing well. And then you hear communication, yes. And then you hear communication. What's ye? Okotie kriya ejiwa. Relationship no. Uti muhumuhum komana. Na Victor, na wo ka say mfitiasia no ase odone wo ho, but ebedru echi no na odone asa. Ya na communication. Edi mu akotene pa. Na unim. See, her communication now about 15% and a vocal said ye me ka na me ka say fabra ko sani o mano me de mano kano ena a vocal but there me de me body me gestures right and it's signs there me de me ni any idea no just was no ni na about 85%. I'm yet to verify, but I think say 85%. And then it was a study with dolphin behavior. And then when him say mood way, me dolphin wo meaning shada nim komo bebre. Mood ways, me dolphin. And ni na koye say study. What's ye? Okotie kriya ejiwa. Study partner no behavior, ni mood swings. Study it. Nyama ope de won pe what is communication no big do nyoma bebre. And one thing is that ya na me de so born bi so man ye kasa do maybe I said is kasa me man no hono ya na asa ye pese ye command bi o odo so me but this is say oba so de enka wo kasa be ma ho anka usuma no say say for Mrs. Sanka, we any say, Mrs. Say, and can we any say a bemano? O any penty, Usuman Sano, or bet you whom you know, not Wayama. And it's Yana communication, no Yana a hunya pa communication. A Yana communication, a hunya send or buy him a car, no. But only baby. Sometimes one. Ayana minim say bibi fosu banya o nya bibi na de nya be kan nsampe afi na ne subanya sesa na minim say bibi aye free ba o se den binti ase hwe obehia oba wasene pe anase oba obedefe ho na be ma bi ayeden ase wo pe bisa ho say emre na mo se mo ho pe no na atmosphere na te saying it's the same na relationship na nkomodeni na ekoseng obi wo ho timi fro ba na be say 7 times a day obi so 12 times a day ba omunya di omo ho ka omo ho pe na be ne wo ho something which is there obi be say something which is there na I think say obana oda ho nche no ana be ma na oda ho nche say sia na me no wo kase no a wo hwe menim saa no me gidi se beginning na nya saa na net ye yeah na kakra na wa frɛ no na eya na me ntia se hey krachi ye frɛ officer na ye hawa na se den oba frɛ wa na opeso hwe se mirror ohu ya na yeah sanso na oba okunu frɛ wa na se o partner na frɛ wa opeso hwe se bibia wo no. Are you okay? Are you safe? I don't know if one now said then now from me crowd do aden. Na mum time na. Situation is shas here no. Oh. Na nyesana na ade na tie. En me bisa wo say communication et saying. Nya odi shas here no enum na wo ana.
na sɛ nyɛ no mu na wo a me de mo ba beto adwendwen mu na mo make sure say sa communication na wo fi ho na nwumre ya ye solve sa problem na ye solve sa problem na wo say sisa we yen kwa sorry fi o yen kwa sorry fi we wa e wo say otime ye na obanima hwe tie na no abawa nkomo na odi no oni abrantie bibia ye kama o si ni pe na se o mu try so mu hu mu na akoya say we mpe na de afincha se be ye adwuma so mo ko shi so ba ko minu bi ne mo odin pa na mo shi so wie ye no afia be excuses na mi gender yi o ma ya boy edua sa na no me kan na che 6 billion na sa edua boy wa hwe ye na ma no so ye din crowd do ya no din maso ye din na tie me communication ya de bia ehia pa communication from one utinwi weni echinwi your friend is saying wo funu ma wo se den o kokuso nyina o body free utinwi bese wo na ase epedani nyina e wo say timi de some communication skills be e wo say timi kasa ha odi agro obi di ni communication be ji oku na free unse na no bai mama menka asemicha anka ge bi ode ne kokuso ya ageme na enye se bia se na so wo so de ne kyereme a anka oje me ba na metwa me ne hwe ama 5 no obi a wo taste thank you ya mi bisane se enwumri o communication skills te say so onim se nia oni oba ne timu sesia na se nia oni okunu timu sesia no enye saa na namode hya ase na mesra mo se enwumri ya sesa no oba hima me se enwumri ya den yes sa bibia wo yo oba wo so ye den e wo se to me communicating exactly when ni wano uni pedua fa kasa wati ase won kan kwa na be ma no we hu de wo pa kire wutie okodi akua ejiwa tie me na communication ne koso yi a ne ho hi bia fi sa branch no ho anase free sa bawe no ho no obeya mawo enwume ye holiday edition ya mane gede Sompa FM ne ye kan se ne ye Kwame Nkrumah Memorial Day ya na che se nenso wo se ye woni o partner no Memorial Day yes na se communication koso mo relationship mo enwume e wo se mo so candle no muso sa kende no ne fro ba no obai fre okunu ne ka kyen se ye issue aye we communication na was say solve in you me big do the love guru say you me was say solve sa problem no yeah na me can me catch you say oba communication every uti kosi unase sanso na krache ya uti mi communication no so ye den efruti ekosu na ase slow down babe come closer I go show you love mesrewa anka me ka sempo no one communication be ne so audio sa na wa boneto another sign of communication baby I go show you love yeah man see me wow nim say be man on anything no dinant na yi when it comes to the skills of communication wow nim wo akome mu say oba na oni ni wodam a me ne wo kasa sesia no oni nant na yi na enwumre mesre wa ye de odo e ba be sesan bibia na sana medical kai no we holiday edition Big Do the love guru that's my name baby Hold me close to you. yeah the holiday ni ba be sesa sa de na no be kai say na 21st yi Your favorite person. ena odo so me mojume de di sesa sa your friend say issues na war relationship no mo
Na Miss Rebisa, what was the last time on partner? Edi san komona musri yesri ya mo bobo mo ho saa no. Also ye biache. Economy na ma de bi osoro na we muna hwe we nim bisa no. Wani munya kono. Sister, now we are fair off. Abrantie na wo ho twa kama sei. But we muna saa ma memuna mpo hu hotimu se di no fata we nya ono ano. See me swiping photos of you. Miss Rawo, enye boshe sei na odi sha oba no. Enye sei nso na odi ka kire be ma no say. Medo. Se udo bia e wo se bibia kire. O communication me say time sisa wadwen. Se o jami ya me wo ba mesaya ba. Oba yimati. Emma no unuamba no to omofo. Yo. To omofo na me pa kire say. Why share abawe ya oba na saying in some work on. And I see me meaning that we meaning is saying. Say he should be wa monka na so dwe dey. Emra. Because communication ni honuma not just more cool relationship no. Because relationship ni fa pempa na communication. Yes. Because eba ne sa na just den am pa che. Ana say bia na me na minti ase minim se wo so ti ase na wa cheche mi mu. No big dough. Se woni obi a wodo no te ho a na se mo communicate dia ene na moya atamfo na wonim ya na eye emane bi Odo so me bia ene oma eye wodin o sacrifice ma be ma no a na se big dough ene oma say na ya na edin enso mi me ho ye ma yeah baby. And your man way ya na ye me ding. In fact, senya e obi foforo anka menye. And I'm odo me don't and I'm ye maw. Ehu bo waka kire no. When you are nervous, tell him. But so when you so gia ka kire no. Babe, said you see ma many jefa. Said you see bua me. And your man wo ye said ye be ya. Ye dono be son. In fact, oh yeah, juma nyame nshraw. Once any tea na the tea da big dough. Na wakunku no ayo hene. Emema pa krokro. Enti se won to me ne communicate here. Be ma no. Eya na omukwa bonte. Drum e bia enkomodi enso hia. Enti ni o man ketenkete bia o ye ma no. E na won big dough. Emma no so ye blame me ma ne baby. Ye ti o. Woni ni wo fie no. Ni o ma bia o ye ma wa. Weni je ho no bona ba so wo ho baby. Dear onya dear no ye what time wa obeka no enya time wa mani age ena wo ba beka se TV na me ka se to no wanto me ka se to fridge si ha no wanto wo ba be pe ba ko edi na o yes ani mood kra beti akọ nti ye what time bia ne nkoma ayedi message na dear enka ye good message but time no a wo dey ka asem no so to me ma be ma no Nigofo. Enti hukwan a obefa so ene be ma kasa. Oba, your first priority is how you communicate. Esasa wo kasa eya hobrase kasa. Esasa wo timne be ma ni di nkom. When you are in love, tell him. When you are out of love, let him know, babe. I'm saying the answer don't know. Sompa FM. Se wo to do mu a. Wutie okodi akua ejiwa. Se de mesia to do mu nyasem ketwa. What you senti ebre bia time bia no abibi besi let him know na odono time bia won say e fresh mu siesie entokwaba mu siesie third party bia am emesiesie mu ankasa mu de mu ani kasa mu ni friend baby am tie papa bi ne ne yere said you mu si di dono omo de hwema big do hwema omo hwema no mo de ye sign enti se mete hwema ni bia me say abruwadi akokrai utumi hu se eya de a omo ehya free en collaborate ena omo de enyi enti obi ntem asem o communicate ye o bra ho ase kana ho brase kwan so na nka wo betumi akeka wadwena kire ne de but first o kai se oye bema na wa makasa na bafo na wo hu kwan a wo befa so a wo beka no
enye time wa oba be pe bia tiare no na oba be kyerɛkyerɛ wo ho. And one thing is that se be man so sa time no wo de bɔ na trimodin abedo all penny de obepa wa kyɛwo. But onye wia na wanu ne ho se oba me no tie de ade nti na aje se me power kyɛwo kransa na wone me ada. So ati asenti communication ehun hie ma Mommy heard the way I seen him man communicate. Ya crocro mo ade ye hia no mo de be ma ye o. Exactly. O crocro be ma pa crocro. O crocro be ma ye hu said ye wo besi akasa a kire be ma eboa e ma time bia no ne ho pre ne se obebe fie. Oba ne hema bi hone na be din komo. O kasa ma be ma tena fie. O bubo mu a wo be kɔ. O kasa ho brasie mu a asɛm no enye de wo ye no enye o. Nanso kwanya a wo fa so a wo kan no odwene ho a wo ye nipa nti wo beti ase wo bekasa ampa asɛm a wo be ya ken eye no kra mesesa nti big do communication ma eduru me bia ye to sini now obahima sana akodi aka wa wo hwe life abrantie wa wo hwe life o communication sana me ka no ete wo sen oba na one ne wo ho no wo frɛ no how many times a day wo kokrum anaso ko ejuma wo frɛ wo partner no how many times a day krachi so wo frɛ na fa pen ni paper to ho no baby I'm not do it dear me no be bon komo tie troto wo se wo ko ejuma no pa bia no ansa no bedu fie na one oba na de eden akasa 5 times a day. So me adore me say no nkasa sen 5 times a day. Na wanya ne sana me say me be fie hon na me so mo ho me papa woni so me wiana me de wasa to adwenwen mu text message ubene 3 times a day. And can you ever say we do juma mo pa no papa no aka say hello sweetheart, I just got to the office. Do you know what me shrift you know me twa me na me your baba me short to nam say hi enyumre So now nim say me do juma mo me hu nyina din how do you think your wife will feel? Now nim son oba him and beje so. I am sending message ni say I was just saying. say big do. Yeah baby. I'm not dear. And also. Yeah man. Said you messy fa easy baby. Ay my goodness. My goodness. Nanka ebobe say 12 wo kwako didi no. Na wasa fa phone na friend no say oba him man na te saying. Unim afena mabedidio se ejase na wa brena minim se wontimi anye aduane bia ma meni ade biba won wachira na wokona ho no enyumre ene afternoon me pese me ko try na aduane hwe se ekose na be ya me ndi bebre just medical creepy so me se wo aduane na kum me yeah medical creepy na minim se enyumre de ho be solid one bia ma me intenu na second call wa friend se o makodidi You go there show like na ko di aduane na mama nka asemi cho se oba na ko didi no bisan se oba ima uko di den so oba ni be ma gina no bisan se aduane be na mudi e be ma no be ka cho se o se rice be ka se o e di rice bi ni chicken bi ba onim ni oba no be ka so o na e curly rice bi some some a little bit of gizzard bi ni some sausage bi and am de nyame bi go oba explain it until with that notion no oba no wa friend say oh honey third call no friend honey makodi diabo na say eduane na nya bad but Charlie and two eduane o no matter how say eduane ye the cracker say Charlie eduane na okay but Charlie oh eduane na o eduane na the course na how many 3 I had 3 now ni baby o be say 3 e we dwumu mu a na wa friend say honey sen kwala bi wo muntema me pa chon kwala na wati omo nka time no ba ko form ana o pese me pana me fa so nko form wo school man Sompa Obeka say oh Mira in kwala no don't worry I'll take care of that yeah na wa ka chen say honey
When him say me do okwe hwe so yie. Baby, I'm not do it, dear, me no babon come. Na eba ne sa na. You can let her know say My life for you. o fifth corner to us and say, honey, Baby, I'm not do it, dear, man, I'm coming. I'm on my way coming home. Yeah. I'm not do it, dear, I will show you love. The fifth call is saying that I'm on my way coming home. Who coffee no na udu janshi be na wasane text message say, oh, as a traffic akra wo munti ye drew sisi ye drew abia tafo junction bia na say drew o tafo e ko ye friend say ehia overseas on mo side. Come and see me swiping photos of you. Ana drew baby na waka chen say, honey, oh, I think say in the next 5 minutes medru fie. Tough girl, but see the way I make timid. So why your text message? Why your 5 phone calls? Oba him away air Diana. Enya den kra. Sadi air Diana. Cra. Nti ade na just communication I problem or relationship no. I didn't know a problem. Se udu bia. Menjidi say communication was a problem de ma ono partner. Actually, I make can watch her to one answer with the rough and yes, my boy when you saw it one more. Make us some say true. Now, Gino phones we day. When you walk us, I may say true go. If we neco or ban on any tenno, Uber friend 5 times a day. Text messaging so and answer WhatsApp, Uber WhatsApp twice a day. Yeah. Now we're crowning it if your holiday, can I was sending message say, hey sister, my name says send out to no heavyweight woman, sir. Flip the music. trendybeats.com. They are na AM Fepan say. Odo so me mo. Oni ne wo fie. Wotie okodie kria ejiwa. Wo say o test na opeja na ni no show kakra no asre. Na more test. Moti ho, bana more test. In fact, ya na AM fe wo ya messiah na AM fe pa. Anti test message ne so. Eya na hu hia. Ba. Text message no here say na kan here no. The truth of the matter ne say. Once answer na be show na me test. And I make sure say na hu say That's it. I make sure say na nkofo ba be shrine na. E drobi omo de ba no ho. They say me be bubu fin. Na me wi na me ama san hyehyɛ. Me say ene fila me ma me say ene Republic Day fila ye be ma no. Abrante me tie me say communication is very important. Make big do. Wa wonim say me kra mama akobako ahin 5 communication ti omo nyina omo ti omo ho ase. Me ni problem na wo kra 1 who complaining then how Baby, make me your friend. me kra 5 who kra 1 me ni problem who problem na just say wo na we problem no. Baby, I'm not do it, dear, me no babon. And you mean ya ma church no me pacho wa to ho. Oba him ma me ne wo si su biem. Make I say omo frɛ omo partners how many times? 5 times. Dear, man, I'm coming, so me. First one who could do ejuma mu a. Now afraid. Second one Big Doe, the love guru. Send what to sing. You make na chese okwa ko didi no. Na wa chene say wa chene kra ye the sin then wa chene say den. Antone de no kra. Antone de no. Open pa ka chene say na no aduane bia o ye no. Oh ye man no. Do wa chene no na me feel say me ndi aduane be me ho wa ko di wa chene wi. Come and see me swiping photos of you. Na third call ne. Third call no. Oh yeah, be coffee no. No, that's the 4th call. Wotie okodie kria ejiwa. Say wo be ba o. Inti anadwe da na so mo ane ho. Exactly. Na fit call no ticket no na ko na traffic wa kra o na wa de. No man aka trend say odo you waka kra na me dru fie o. Me di traffic so me ba. And inti ya ho wa twen me. Anadwe de ta o so den. Pacho anya bia we na ye Big dia. Doe, the love We ye dia na. Won say we ni ewu. Na mo sa so no na o hye kɔ na mu ho wo so am run about na ko to share no so no. Ono mpo no utimi fa phone. E na me wi aba nti ye careful and frame me enye sei.
na wow partner when just sa rough ya wo me chi wo krumo ho me 1990 we no so be shock you we don't even need to from a big door me bu wi na masanche osika kan They're gone trendy. inti mesrew enwumre answer me ma love filana for communication no mesre say ye be commercial break akra bi I don't know to dream me. na ye commercial break ne bape I never think say me then you go there show a lie. ye we busuafo bi ofie ha say Mama falling. na answer na me lead you on into the sexy mode no omuni e be din komo kakra bi na san komo na e di wie pa Big Doe, the na love me no wa e den ara sa sexy mode ti ye commercial break akra ba But slow down, babe, come close. What odom? And I feel na wo hwehwe odo. Oh, me dofo ba. Ntawantawa bi wo ne udofo nte. Hoy answer na me boni di anche no me amema no ankasa popo ne mrem mo person. I don't know my teacher, my Odessin. Yeah. eja ya mawakwa aba Yeah, big do. me pa cho udin e busuafo person moti udin na ya mawakwa baba Sompa 93.1 FM Me pacho me dase. Me pacho me di Dr. Sellers. exactly Me ya adwuma o Ketios Marketing Agency. Ketios Marketing Agency Me pacho. mpacho ha de boko una Sompa FM. Me dase se enana dwi o mama konya wo afidi kesi so se me mra na me ne empanyimfo yi me di enkomo. We di boko. Se moteme ka na dwi ya mre ade asa. Nti wo se de kasara to fom boko na ye papa no mo ko adwuma no. Ene ye maame no mo ko munwuma so ba afie no. Omo so bitime nya adaje no matie nsema me de ebe. Ni nyina me ma me kasa enye tenten no. Ketios Marketing Agency. The product bi aba dwaman so a 5G mixture. 5G mixture Yeah. pacho 5G na eden Energy drink. energy drink great Energy drink. Na big do. yes sir Ansana me hye me kasa na se no. Na me kakra se bema betisika aye oba ho ade. Na omo ko du fie no na nyomunyuma nsem efa empaso na aye basa bema bie no honoma ne de se obetisika aware na yere na oba ko du fie na fi de dwumadi a wo se wodi no oba ko homa all right wo yi bibia all right but dwumadi a obedi ma fie anigi aba honom no wontimi ndie secret no enyina any 5G energy drink ya ekutami 5G energy drink. But big do ni bibi. chairman Yeah, na ye mema no. Ya nkasa no ye pe emoto do. Ade bia sha ase eba enkakra. But e wo se ye hwe ne yetu ehwo na montem na ameye adesoa no. Ya na ye bo ye to o ye kwa adwuma ba enimre emfa nkosia ebewi achi na ye adesoa kese e di amaye. Enti be me bia wo tie mi enana dwi. The comfort energy drink we 5G energy drink. 5G energy drink. Yeah. Ahoden enum nuaba ane de yes energy drink we. Energy drink we dey dem strong kon say cafe enim. Obi biara
o tie mi se wo ye oba wo ye bema wo ye school ni wo sua de o bibia o timi nom sa drink we bi na secret ba ko ni se ye di nnuaba enum ana de nya sa drink e kutami ye di guarana grapes grapefruit ginseng ana green tea ana ka bo ma ye di nya sa drink 5G energy drink na bema o timi ene anadwi a wo gin ho tum se na oni yade bi se ontimi ne yere enna na enei waye mre awo empaso na wontimi ene ne yere entimi hyiam me kanfo sa energy drink 5G energy drink e masa be makro oba timi nom be matimi nom yinuanom adrabafo yen papa no makuafo mu yusu se kan de ye adwumaden yen nuanom mlantie mu yusu pickers ene shovel e de ye adwumaden na chese me nkofo enwumre ye babelidi akọ eyi the sexy mode na chese wo matimi anum 5G energy drink 5G oh I see on se enene day di kan ya ye ne mu ebedi nkomo sa ne nam se mu program ye unique ninti no ye tena ti di ne ye da bi e wose ye ba ni ne mbedi nkomo ne aso ye dan ye adwumade we ye product we no e di kire Ghana man obi biara Sompa ready wa ekwa akire pa obi biara ye nam kwa ma ye bebia na etimu se obi afidie eda Sompa na Sompa no enam mu dwumadi mu di na nadwi no obia follow enti se nei obia wo tie me a wo teme ka na nadwi me kanfo misa 5G exactly energy drink emma okay ahoden dro ewo mu ma onoma akire sunsan so boni bia eniho obi ho no ma obenum energy drink bia wie no wato no ma na ne achi nwi se no big do na ewo so obi ho no ma onom energy drink bi wie a wato no ma ontimi na obi ho no ma wato no ma no wa chefo me kanfo 5G energy drink we se onya no bia eye wani achi ewo so obi wato no wani mu edudu like ontimi control ne ho bia no onom sa energy drink we a obenya aye ahoden stronko ere na dwuma boni bia nim onuma wunya nsunsun so boni bia enti 5G energy drink baby biara be wura bia no wura wo se mame 5 udu or ma wo se mame 5 mame 5G energy because of energy drink eye aduane duro eye flute ahodo enum ana de yes ha energy drink ana de kabo mai de nya 5G ahofasuo no bia nya obi na nya daje ehwe TV anaso nya obi na wo Facebook ana YouTube awo follow program obuo no ma radio so na wo tie me se anadwi se wo tie me Dr. Silasia 5G energy drink na ahofasuo no kokko ana igro okode no aba na tabum eda drink no ho ana 5G no so eda okode no ebo ahofasuo no kokko ya design na nice bibia kama expiring date no so ewa akire nya nuro kra food and drug board so de stamp no etim so say yetimi ton ema Ghana man obi biara etim nya binom enti enana dwi obi biara wo tie me mekanfo energy drink amano obi biara wo tie enwume ye kanfo 5G energy drink de mao Dr. Silas enwume enche bia ye ba be ra the sexy mood no mo okay me nkofo na me ne omo akasa na omo nya communication no me ba be lead omo okay then na the sexy mixture of the 5G a obeba yen ansa na me de omo ewre mu na wa che be bia e benya drink bi wo because enche bia me so me no me de serious nti na ma hwe because ye wie adwumade a won wo so no no te ho no oh yeah me kan da da serious ene eda ne so nti yenko ye kama pa secret e wo mu se 5G we agency na de ye okay ana jinsin bia no bia be ka no kra eboa emema bema ohun se waye mmere ompem obuo no mo a yamfa anwo no obuo na ne ho odin but enam adwumaden na aduane die mu ni nsu a wonom awia wogina mu ntine bedu mmere bi na waye mmere ompem but was started se wonom sa energy drink 5G energy drink ya sa wo haw na wo no so nyina no etubetwa enti we no okọ bono mam enkranza tachimaya honum adansidi a eba no big do enya asem kechakra ye mreni sha emanfo bebe reception madimachi aba enam sa drinks we ho se kom pese kom be kasa efa ho be nam se ye mreni sha enti ye ntimi emom nyina emma megidi se emrepamu no ye be mom mre no bia be kire na adwene afa ye de wahu ana na experience we nya afa drinks we ho
obi ho no ma oto ma na wa cheko ono wo mfili se asekom de no ono a aso yare aso nyale me kanfo 5G energy drink ama obi biara obo no ma woto no mo a ase wo ye adwuma kakra bia no abrɛ wonante kakra bia no abrɛ like wo hu ne ho ye me kanfo sa drink we 5G ama sa oni akro oba etiminum enye energy drink bia na oba etiminum energy drink bi no mka say mema e drink ba ye ma menum a omo edwamudi omudwanum omutimi enum sa energy drink we yam papa no ma omo efom ye dwamaden no tractor drivers pragiafo taxi drivers obi biara asojafo omo mugina omo nanso ye adwumaden biara etiminum sa energy drink we 5G energy drink ukoduo no ma wo se maame 5 bia obi nam kwan so se de wubusa mi na wo tie sompa obi ono ma wo te kam ana wo tie sompa obi ono mo a ne mre esua enti no so be ma me kwan ya na nka ma me de number no fa number no to dwa fa to dwa okay so open Ketios marketing agency number 0246 0246 270 270 221 221 0246 0246 0246 0246 270 221 sa number when Ketios marketing agency number bia yemrenintin mintimi nchire ensem no nyina obetima first sa number we no ape nchiremu bia pese wohu efa air drinks no ana me ankasa me kese Dr. Selasi me na me distribute air drinks no eko baby biara ye cars ewo ho no ma o frese o hia ye product in bia enye we nko na ye product ba ye mreniti no enne no ye pese ye kasa fa 5G no bia wate enka o pese unya ye product ibi o pese oni edi nkoma me ankasa me personal number ho no ma o frɛ me a me ankasa me de be brɛw se dodo a wo hia se wo hin cars be brɛ ho no ma betimi de aide abrɛw enti so me number is 0558 10 63 48 0558 10 63 48 we Dr. Silas number o friend person me the drinks the biblia ba bibia obi na won sabe kam am da bro Dr. Silas ye beda wase na enwumei wa wutie me bia no so 5G ni bi wo ho no ma me pacho yi sin chen e ba be the love section no mo wo 5G ni bi wo ho no ma yi sin chen na enwumei no e ba be oba hima waje ode ai me de na simi ba ma wo se bi sin chen kama anadru de dameso eda also now onim ne we see the man ni Dr. Silas ewie ni e be ni say the love section no you can communication ho asem na communication na ye kan ho asem na megidi se wo dia ye adwuma na se wo dia ye adwuma mpacho se 5G wo fridge mo mpacho yi si nchen na hwe kakra ma wura hwe kakra ma no na nyume me ne ka communication ho asem megidi se why ye wadwene yi so be ma communication na ye adwuma e wo relationship mo na nyume me sre wa se wo pese sa communication ye adwuma e wo relationship yi mo a mesre say ye asutie na tie me pacho ebufuo bia wo relationship yi mu enwume ya ye di tu ba bi kra oba fa be ma ne fum so bia wa ye bia fa ye den fa che no be ma won so oba ne fum so bia wa ye wo no fa ye den fa che no You don't catch me. na odi a che ni no Me man no cry by one you was you Jimmy. me no ba be rasa love mood no mo me pese wo be body language body communication no na mesre se hwe wodofo n'enim ye hwe n'enim ye oban mama me hwe w'enim ye mama hwe w'enim ye oh yeah me do be come me no me say nya wo pe bia me ya no me say me wo so rough Miss Metnat now so. Me amenem pa. So big do. Nti oba him oni bebe. Odo so me mujumedi ni say. Ye fa communication serious. Yeah. Onim nyama ye obi afa cheme why. Fa cheme. Unse nano na o try explain them maybe na as a mention that was 70 na bufu bi ya bani ade.
Yen se bufone free ho. Mate. Kai se me do wate. Me so me do. Ha. Ya na dia mama miensa. Me da se pa. Photos of you. Miensa no de me ma na nkofo bi wa ase na me se me ni omu wi a wo ho. Umbe ma me ade bi. Na before you do lonely segment no ho. You do lonely segment na eni omu di nkoma. Omo man be say 2 miensa bi na me de hye me ho a. Oh my goodness. Inti wutie mi a. You be share first round na say. Mr. Wa, mra ya kase obi anfa ne boni nche ne nua no. Madam. Hwe o partner n'anim ye. Hwe o partner n'anim ye kukwa ya me kasa ya tie me. Me si hwe me nim ye. Kukwa hwe me nim ye me kasa tie me hwe me nim ye. Ebeti me a ye wa tire no go on in your body communication be. Big Joe, me running 10-10. Me running 10-10. Shodo funi nim. Emra odi obi afum so ache no. Fa we ni kasa buy ma fa we ni kasa. Big Joe. Yeah, man. Big Joe, yen in time. Oh, goodness, baby. Big Joe. Na me say Krachi uti mi se na o hwe obay nim obay so hwe we nim yi a mo hwehwe mu hi me nka hwe yo na mo ne meka che no se o hwe ne nim yi den na ekoso wa adwene mo Big Doe. Won se ama wa kai tama o hia no ama wa kai nkomo bia oni ni di from beginning. Yeah. Na se oni mi ya adwen a sonimu na ka chen say free na ekọ your communication be den e be ejuma e be sesa emre sesa na krachi oni ni din komo yen kọ music, that's all. yeah man Ooh, me day. Monsieur do the why Me day. dream baby you do it yeah man yeah man sonimu mundi agro ne no sex mundi agro sex ne beba so enche bia mundi agro krache ubo yere to ache bone to kakra come on Fawa yeah man Sompa FM. yeah man And then you're ready to have a beer every day, Mrs. Yeah, Baba said, yeah man fane no fo ni hye we nim jani awo ye no ni amoye no won say efe hwese na obone to na ne to wo so ye no krachi na waja we na wodi sa ga na echi we fichi wonum den how Fepi Odi awona na yeah baby yeah shasi you na me we drop your wasame
No me favor. Me the bell wall. Me say me fast side drone via. Odon rankas and side drone I say pongo bisa. Hey. Me say na me ride there. Me say Mary thing me na good things. Baby. No ni baby. Oni baby. Oni baby. With the my fan why. You bring me a day. And then you make me new with the yeah, man. 1 minute a day. Sana medical kind of Mr. Mundi agro. Na mo kwache. Problem na nya bibia o ya communication keke. And a holiday addiction na Mr. Wa ye no cool man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah. Fetch my wife. Kuku haoni mie pa. Hey, send out to eke. Yeah, man. Hey, na bra kweku utine kwa shehe. Oh yeah, uni mie. Yeah, man. Sonny tunimu. And then you ready to have a baby. No for na ya wodi awate. Yeah, man. Fina no boko. Why? Enye gidi fina no boko. Susumia no way. Baby, can you feel me coming, man? I'm so bad, baby. And you ready to make the bell wall. And you may major call, Nancy and a major call, no, you're only segments in my year. No, my foul call, why? No one may send out feeling. Now, what catch me say, hey, and you made dear. Not any easy cry. Because I'm in your feeling, why? I'm so let's go. The lonely segment. I'm feeling lonely. Baby, I'm coming my feeling right. The lonely segment. The lonely segment. I'm feeling lonely. Baby, I'm coming my feeling right. The lonely segment. The lonely segment. The lonely segment. I'm feeling lonely. Baby, I'm coming my feeling right. The lonely segment. Stand up Who bet it? Rhythm of the gods. Okay, Bushiafo. Your lonely segments in the mo. Na answer na be lonely segments in the mo no. Your Bushiafo bi wa say. Eja, ya mama kwaba. Me Jesu bro big do. Yes sir. Na nyume ha de boko na una. Yo, me de wase. Na me mo abaso. Ewo dwuma so a we de bo a Ghana mani asanteme. Me da say. I mean kai we tifo no ahwefo nyina say e bless edu a na se fata. Say be mane oba a mo ya warefo edi kasubum. Sompa FM. Odon paso. Na ebe wie mu di. Ema enije aba fanu nyina na se fata say both oba ne be mane hwe. Na mleyo sinto bia wo ya kwam ye hwede yi atuye. Ni senti na natural eduku ya jebre eni adaje a ye hia e wo odoso mu dwumedie so se noma bi a ye sinto emu ama ni je ma wadim titu yewe na edisiesie nti e ba ya big do 90 etiawa
natural ventures yɛ adwumakuo a ɔman mu ha sɛ yɛka adwumakuo a ɔmo nimdeɛ a yɛde dua n'abena na ha ban ne ne ɛyɛ aduro ba adwa so ne aduro no kɔ nipadua mu a ɛtumi to yare ase ɛnkɔfa ɔha ma a buroni bɛka second na yɛkyi no obiara ne hɔ bio sɛ nti don me kaa wɔtiefoɔ no ahwɛfoɔ nyinaa sɛ wɔabla a bɛrima bi ɛbɛkɔ sini anim wɔabla a ɔbaa bi ayɛ krado a wɔretwɛn n'adɔfo ɛwɔ mpa so no ɛsɛ fata sɛ wɔsiesie no ho saa na teɛ deɛ na wɔyɛ ɔba a yɛwɔ Congo ointment wɔ dwa so Congo ointment saa na teɛ ɛdi no kora kyerɛ ebire bi atwam na yɛ maame mu ɛtete dua na haban no waposa obonse no wɔde akɔ ha wɔde ahyɛ n'anan mu ɛkɔba ne saa no wɔne ne dɔfo yi ne kunu iforo wɔdɔ mpa so a agyapadeɛ wɔyɛ ma no de wokɔ bantoma kuro from ne ashtown a aborosan a hɔ nyinaa yɛ maame mu ano no papa mu yɛ papa ne nanam wɔ akura ase wɔn agyapadeɛ na wɔn bɛsi wɔn a tena akuma ase no wɔn anya sɛ agyapadeɛ no sɛ ntini sɛ afɛfɛ sɛm yɛ akuma ase fo maa de miniminimu yɛ de nkurasefoɔ no yɛtete dua no abena na haba ne hini de siesie ho nti bɛrima no ɛkɔ sɛm no ani gye wɔ baa no ho a ofiri ne pɛm ɛyɛ agyapadeɛ ɛsoronko de ma no ofiri ne pɛm no wɔhyɛ bɔ so a wɔgye so bɔhyɛ a yɛ ɔmu di nsuo ne nne kumase abɔsan ahodoɔ nyinaa wobɛhwɛ na nananom ne papa mu a na ɔmu do kookoo ɛna ɛyɛ ɔmo dea ahintasɛm no nsɛe saa ahintasɛm no mpanin sɛ mmerɛ dane a ne yɛ adan ho nti no yɛde dua no abena no na haban ne hini yɛde ayɛ nnura yɛato din Congo ointment so ɔbaa biaa ɔwɔ ɔhaw ɛwɔ ne hemfie hɔ ɔbaa biaa wɔnya ɛnam nsaayareɛ bi nti ama ne maasu no akɔyɛ komsi a ayɛ biribia hɔ no wɔma mmɔden sɛ wɔde Congo ointment bɛsiesie no ho ɛnam nsaayareɛ no gu ahodoɔ pii sɛ yɛ E. coli mmoa na ma wɔnya UTI infections Candida albicans ama wɔnya candidiasis Candida tropicalis ammonia chlamydia ana vaginosis vaginitis na ɛha chlamydia trachomatis trichomoniasis ni nyinaa yɛ nam nsayareɛ ana genital wax herpes bi nti woyɛ ɔbaa ya na nsan bi aba besisi wɔ hemfie no so woyɛ ɔbaa ya na wase kekaw woyɛ ɔbaa ya na nsuo ɛta gugu nsuo gugu a bɛrima biara ba ho a onya anigye anaasɛ nika ɛne nhyia ɛbra no sɛ ne ɛsɛ ɛfata wabla maforo wɔdɔmpa ɛno nti yɛde Congo naba so ɔbaa bi a yɛ a wɔte me nka ɛwɔ ɔdɔsɔmi mu dwumadie so anaa Sompa FM na TV so wɔn mmɔden sɛ ɔtɔ Congo ni bi wɔde bɛsiesie no ho anɔpa ɛne anwummerɛ mpɛn dodo ɔbaa de Congo ointment ɛsiesie no ho no ɛma ne maayo no ɛsipi ne sita ɛno nti kɔba ne saa ɔhaw bi a ɛwɔ ahemfie hɔ no ɛbɛfiri hɔ ebi ana vaginosis ana yeast infection bi nti enam so me nsuo gugu nsuo na medofo gugu ya na scent pampen bi edi akyiri obi de esanse ye nam nsa yare na ne kono akoye kronkro bonisi chronic ni nti no eba ne sa nkan ya na bon te se fish nsuo nyenyenyan no ba wa sete sa ebede be ma ba ho ani nya ebede won fa wachi te se de big dough kan ebe wie peya na se fatase wo ba wodi ye to na kwam wodi ye beto na kwam ma be ma anyi eje ho a na e Congo ointment na wodi siesie ho akonnua sa nyina mu afi tie na hye no nso wahemfie no otwedwa mponyankopon aye ni nseche we se be ma ni wura ha esese wote nka bi si bibia so mu eninti na program ya to ndi no wodoso mu ya wonsa mo akosu akuma no wogya pade na be ma ni wura ma enchi ne se twum enchi ne sa aman nanso wodi yare bi nti wanem aye kese bɛɛma no ɛkɔ ya no ase wɔba ɛne na amafo no ne ntere kese deɛ ɔmo hɛda siesie ano no ɛma ano no kapua yɛ ketekete bɛɛma no ba wɔ blɛ nanso nyame ya no wotom sɛ hurudom manho kula afa no ho uyusu Congo ointment a esiesie inside no esiesie inside no ɛma wɔgya padeɛ no ɛsin na yɛ kurikuri nyinaa esiesie ma saa ase no fefɛ dikɔba ne saa ɛsin no bɛma bɛɛma no wura ma atene sɛ etwum ɔbaa bi wɔ ha wɔ tie me ɔne bɛɛma hyia mpaso bi a wɔte yaw a wote ne sɛ ɛsin na ɛsɛ sɛ piepie na ma wɔ ahemfie hɔ yɛ soft ɛhɔ yɛ smooth ɛhɔ yɛ mlɛ na ɛsin na kurikuri
nti basa wo ne be ma bia da wo bete yawo wo hia Congo ointment so de be siesie ho na wanan hu esen akukuna afefe ne no manyina akoye oba wanan ma ye kese a be ma ba ho a onya ni je bia fa Congo ointment sresra wase fa Congo ointment fa siesie wase e ba ne sai beti se twum edu adwuma ya edi nti wo mo hu hia se fiase wo fi ase kanen blo so na woni ye ko no wo fi ase de Congo ointment siesie won fie no enei wo bone samane se Congo ointment e beche saa Congo ointment be ma be di no asen adi biu unim so oba wo nsunu mo ode e de na wo kunu ba won chen ba kwa wo ntimi nkubim eno ma bi nkuyi ni so pese wa hemfie okoya herbal shop pharmacy bia Congo ointment no benya bia to ne bo no elf ye number ye 024 90 17 101 024 90 17 101 and as 0204 61 02040 61 Fena ebejoso Congo ointment shinsen bia se oba pimples nen so be juba ha wo di Congo ointment siesie ho afi center wo oba na be ma ho omotom onufu asese na big do kan be ma na benum na onufu ne pa kese big do na meboa me pa kese pa na de onuma e bom ma me woni nyina bi o me woni nyina bi enu wie no count so no de wo shema na wo da e wo do be shem na center wo hu ti be de nti na yese wo use Congo ointment say ya be ma na count so no wo dema da na ho ade no is cannot to our kind maame me dofo a wo hwe me kope Congo no to a herbal product bidu obi ya obe sunsun so boni bia en afa shanonsun oba ade ne de awi na ka be ma ade ma akiri wo wiase ne be ma the big do wa ye no ho agege ne su oba ginegine oba na miemia na asoso no mu a oba na du no peak ss wo pia no obo adwuma ma ne ka ne tan no odi bo ani ayo na ne ho asan ni wu woni ma ne kasa e ha adwene e ma dodo na nya BP high blood pressure akomayade na agina mema ye ntimi satisfy ye dofo aya no mo tese ye yure no enu nti ene di true mind capsules aba so we ye be ma no mienu anopa mienu anumle e be mo aye be ma mu be ma bium bema waten ka kofom bema wo fankobo so mai ha bema do ho ka oba esia na ho asan wo hia true mind capsules ni bi se ne true mind capsule to aponko ne da ho a wapagya ne nan no sa bepe na obema na mani muso esi tirase no wonum true mind capsules mienu anopa mienu anumre bema ni muso ne mani musa ekoten se ne ma ba betwam no bema wo bekoten ne mpani se bema ne kotie no aba bese ukutie so awokɔ ne memem to bɛyɛ bɛmem bɛmem afetie yare bi efe na astenospermia haw enam saye so ma sperm motility rate no wɔfam no ɔba ne da sɛn a wontimi nyinsɛn wohia true mind capsules infections bi say bacteremia na haw enu nti no ɔba ne da sperms ne kɔ ɔba na se na se yɛ ne hene ne na se keka no ne na se hyehyere nti de bia da wonya ni gs wɔ no bɛda ɛyɛ haw ne true mind capsules mame na mwaw no manyina enkoye ade ba ko a wo yɛ bɛma wo tie me ana wo hwɛ me a wo bɛhwɛ ne so sɛ yare bi a yɛ wo bɛma ma wo yɛ mlɛ no saa yare no ebetima yɛ enemu sa yare saa yare no ebetima kofa dunso mo haw e de abeto so the senti ne di Proslav capsules abedwa so Proslav capsules yɛ bɛma bi a wodi mfie dun wɔtwe 18 years and above ɛkɔ wo pɛdue bi ato a herbal shop pharmacy bia obenya bi ato ye number ne ye 024 90 17 101 024 90 17 101 and I say 0204 61 61 afeti say your prostate condition diabetes yare bia ye bema ema onya dunso mu haw no wo hia Proslav capsules ye kan say ya no bibu say die ni dunso mu haw ni bi ni say obetin kase Johnson do no so obechima Johnson itimi emaye Johnson e bampa eba sope eba etwetwa sisi eba entimi entosen o Johnson anemu apai mienu nyinya ye Johnson mu haw eba ne sa num Proslav capsules mienu anopa mienu anumre ebefi wo so urine incontinence na haw elunti Johnson de wa won tinka be hu ase Johnson eba
who here Pro-Slav capsules ni bi this urea na air how and I'm sorry so my dun so now tipins what yaw obemem ehyehew who here Pro-Slav capsules ni bi yare e fe ne hematuria eni wudi esie ni say enti wodun so bia na moja wom bonsa Johnson be ba enti na moja na abobo apo enkete egu de da wodun som kan na ne sebe nimdie wo fom na ye nim no ni adwen se Johnson ya behavior na e sa hanba me do fun yesa yare e fe ne bladder cancer cystitis bladder prolapse prostate condition who do nyina betimi do akotibia ya etisem the same na make out say Pro-Slav capsules e wo dwaso wo ye be ma na wo dun so mo ha bia wo hia Pro-Slav capsules ni bi na tuenti make say wada ana wo beda acha wana wa wotu ani a wuntimi na biem wo be solid do na adwonso ansa na ade ache a e Pro-Slav capsules na wo de ebe wo duru ya na se bie ku se bie nyaado wuntini mienu na esan wo hwa amado ye testake no ya na etaya wo ya e ba ne sa na otipins bonse na wo hwa amado an e wo ho ye fe ne varicose e ba nsa wo ye be ma wo sperms na wo testis mu a e se so no be di ahie epia ba na wo anhwe ya na ho betechima bitime si wa wo ho kwan elunti na America se bia bia beti pains wo hwa amado anu ma Pro-Slav capsules ni waduru e bia osisi mu be hyehyew e bia wata so na wo sire mu e be hyehyew no wo hia Pro-Slav capsules ni bi se wo de be waduru ne no manyina so akoye e de ma ade ba ko a wo ye be ma wo timinka ana wo hwe mempembo be hye no so se yare bia ni padua ma odun so wi a wa prum ba ko mienu miensa 4 esesa dun so ni twa we nsunti esansa yare bia ba oni padua nu wa dun so e problem mam se ko still na dun so ne ba akwasi me no mese me enkwose me ba still no wo pro ne be ma na dun so nsukuku ti nem na nche de do na big do be hia o no bo so adun so awie de hwe ne trouse anum hwani kan bo se kakle bi wo ho no Pro-Slav e wo ha ya nim guase e ba sa be kwa akofam ne ye e de aba be to so herbal shop pharmacy baby eton aduro bi obenya Pro-Slav capsules ni bi aton sanso na obenya True capsules any Congo ointment ni bi ato na no manyina akoye ede amount ye number ni ye 0204 61 0204 61 anase 024 90 17 101 ofrani e bejo so kai se nwe baby eton aduro bia ye herbal shop ana pharmacy ni benya bi ato Kumasi Kropom have male pharmacy ewa Asafleba benya Congo ointment True Mind capsules and a Pro-Slav ni bi ato Freddy Menseba any blazer require so ewe kewu Misty Heba Epidank any Dan Heba ewe mrum Colonel Keba any Dan Heba atre asoye ba ko enso Ashtown Pro-Slav True Mind and afi Congo ointment no abode ewa ya ketwa ebleni ntimi page me no me kan hospital ahodo nyina say Pro-Slav capsules na mo pebi last week nyankopon adom ene me di bia ba enti wo frame a baby a wo bia de be bro big don me say hospital akese o Kumasi ne sentimentum ha Pro-Slav capsules no mo de kutia prostate condition ahodo wa hospital bi na doctor akatio say wo prostate level no koso na prostate specific antigen PSA level no koso the one hwe ya obenya benign prostatic hyperplasia BPH prostate gland enlargement ko akoma to yem herbal shop na ben pharmacy na ben ko di Pro-Slav to True Mind count no mienu apa no pa mienu anwumle so ko no sa beboa e ma sa wo ha no afuru so yes sa daachi mpani fies no e de catheter ana transurethral resection of prostate tape beto bemem ansa na wati madun so enimguase ya odie ne ka ya obefam no eswani enso kache ni sentina infections bi how wo ha be ma na obema mu ka pepepe wudware wi ana honam etetew ana sensan bi wata hodo bi ta be sisi obema na no esan say ye infections ni tin wonu maduro wa anu maduro wo de yakun bi ka wan fankun ankan e kwa na no aba wonu Pro-Slav capsules what wodi Pro-Slav capsules bebo ma be ma wonya infection say ye bacteremia syphilis ama obema na form aye kitikiti se mikokromiti no tiene channels no emi di man wi se ma men kan na man fo nhye no se eduro bia ni wi ase ye be ma wo no ma obe ma ye kese
edura be ma bia no mama be ma ye ho ye de ne say ade ba ko hia be ma bia say blood circulation taking place in your body nervous system no abende do awu nervous ana wuntim veins ni bia bi no na moja ne di afusane yi yakopon be ni pedwo obo bibi e friend regenerative medication say yare bi e be ni pedua ne say yare na yare ni be wie pe ya ye says nkomo no mo na bo ni pedua no ba no omo so mo tena bia yi mojem ti se wuntim nsi a omuntimi ma osisi ho ebe hwe nsiesi ho ha no benya sisi yare obema no se wuntim si a moja ne ntimi ma emebe gu be mama wuntim no mu nye den obi wo se wa me be ma ne pese ye kese moja ne se back kese mo na wuntim no mu hiyela sisi obi peja na de na pendudu a wo peja na de no na mazos no ye kese sisi obema ne manu muso na ye den pendudu ye den na utimi no oba ne dai ne ye kese de amount enkoto duro ye fela aphrodisia emenya high blood pressure emfa akoma ya de ne stroke meto so to true mind capsules no mienu anapa mienu no obema no bobo sipi na sita e ba se dem na aboma ono oba ne da obaje so ne no menyira obaje so na ne mai bibia kama true man capsules na odi kankan ne Congo ointment any Proslav capsules enyume ye ba be use true man's capsules no na ebia na next week no mo bebre mi na ye dia mammo listeners na momenti say true man's capsules ebeba live The lonely segment. I'm feeling lonely, me nyanga woman tonight. Baby, I'm coming my feeling right. The lonely segment. Rhythm of the gods. Hello, what you mean, gang? When I want you, but I'm better, you
Odo me pesa me hu se wo hu ye. Oh yeah. Awo mre mu ni hwan enam. Odo me pesa me hu se wo ye. Hwe onim se odo fo no pesa hu se wo hu ye keke. Enye se bia o ha wo. O pesa hwe se wo hu ye keke. Hello. 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 Yeah, hello, do you? Odo. Why are you? We didn't have your for free. Francis, Francis, free here. Atonsu, okay. Francis, I didn't call. Shamo, you know, other gave no friend, also the corner, no friend, no money, man, no, in here. So, you also at the hawk, why lonely, no? Yeah, no man, whatever, no money. You're fun of Madame. Yeah, Only hold on, let it produce. What's ye? Oh, God, dear, Queer, Ejiwa. Oh, sit there. Oh, you're fun enough, Mama. I see, right? Hello. 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 Odo. Yeah, hello. Odo. Good evening. Good evening. Make us Odo and what just so be why Odo. So me. Oh yeah, dear. We didn't have your free. Because I think my amount from. I'm from Udin. Pacha Udin. Hello. Okay. Udin ma Udin. I'm a killer. I'm from. Okay, killer. And you Ray, my auntie. Why lonely, Anna? Anna said, Oh, there are many wives in the world. Oh, and they man in the big dog, Casa. What da? Oh, chairman. Sadianka wouldn't know was on in yet you. If I just say, Sanka was a mutu in Yana Mutia program, no, eh? And now, one about continue, I don't know. Ah, okay. And you're here, oh dear, Yate Yadawase. Cause one a great program, you why? Baby, I'm coming. Me patch of friend me. Won't say because communication ni munti no. And you may win to me on your way. Won't say we knew. Yeah, once we knew. Yeah, me too for a tea. What? Winter, I'm a peku quasam no. Utuni for a day. No, it's ye. A check a same command, Mrs. Veronica Asma Jando. Me child baby I would be a Madam Mrs. Veronica Asma Jando. Maybe I will be a Michelle. Hello. Hello. Yeah. Hello. Hello. Good evening. Odo. Because Odo I know I just so me mo. Odo. Why are dear? How did you baby for free? If I chop it down in the sucker cra. Yeah, I was saying. Roxanne. Yeah. But you're offer for him. Roxanne casa free here. Oh, networking, yeah. Yeah. Hello. What's the main gun?
Hello. Hello. Otto. So me mo. Oh yeah, dear. Udini baby out for free. Within the Emmanuel make us a free man. Emmanuel. And you may why lonely Anna? Oh, I love you. And I, dear Nessie. You must say me partner so I'm paying much. Oh, Kafra Emmanuel, nyame be wate. Auntie. Wo dey any producer and kasa? Emmanuel say why lonely na ejuma say oh Emmanuel kusawate. Hello. Hello. Good evening. Odo, good evening. Odo. Something more. Oh yeah, dear. Udini baby akasa free. But your friend me Kobe make us face me about temporary. Kobe, why ya dear? Kobe, and you may why lonely Anna? Anna saw baby down chain. My lonely is about 2 years in you. Ata, dear Nessie. Oh, and some get brave. Me say me kadia de betien. You can go for so my lonely no bam. You na yam funny sa. Namo for domo sa. Sa intimate baby contact. Yeah, share me. Would they hold on any producer and kasa? Touch on you. Okay. So what's on the program? Why? Touch on you. Hello. Hello, baby. Oh, mami who enim kakra ye waving me. And then me girl so my friend with video call no so cry oh. Eh? Me patcha te saying. Yeah, uhuna FSR no. Then you made den eko. Odo. So me. Yeah. Then eko you made. Sompa FM. That's the friend. That's it. Me na me cast. They say they me here will be a bedroom me away is okay. They say my Mati, nya obey ni say wo ho your WhatsApp line no. O join here send your photo. O send your photo the man na wo ho. Any udin new location ye be fro. Na remember no so abaso no so my serious no. Ye be from ntini say why serious nkwan dey new beba studio ha say. No so aba ha say. Na etimi ehu mumie no enim. Na ne wo ho na aka kire mo. Pa cho wate ase. Na se na ka wa hye 90 days anka was all frame na anka was all frame de da na wa twen sa. Wa hye 90 die. Odo. Ni awo ye die enye o. Ni awo ye die enye. Anka nme pa ni ma de ebesi. Enme anka ni me ebesi. Odo na so aso. Anka nme odo no be sorrow. Me da se pa ntini se na me diga kan no bo modern ese no photo ni owe no man na yen fa free ho why. Hello. Good evening. Good evening. Udini baby offer free. What's your friend coffee? It's free. Kwadaso. Coffee. Anaji why you lonely Anna? I know you pa. That day now why you lonely? That day. Talk me back black. Coffee pacho peja woni so kakra. Eni partner into my basa. Okay, didn't see it. I didn't see. Why are you boniana? Mini boniam diana. And na ofiti ya no so woni we jai Kofi. Oni mi jai at the way I was it or ya no homo. Aso woni mi jai. O cheche ne ho bisa. Yeah. It's o pesa ya ne kasa ho. Okay, nti hold on, a producer enye ne number no why? Na ye ne kasa. Okay.
Hello. Hello. Anta. So me mu na me wo. Hey. Na onya day. The lonely segment. Na me wo. Why dear. Udi ni baby akasa free. I frame with me kasa free say. Also ko say anaji why lonely and say onya ba ko edi. Oh, men kwa sir. Kwa sir. The dense I didn't know why lonely sir. Oh, Obana spoke of him and make a cry. Oh, not just what not just so you. Oh, for him and make a cry and tell me a more the pie easy. Oh, that's a communication here. Come on. And easy crown. Why are dear? That's what's in the show. We keep your money for. We be a man. We keep your money now grow. Why are dear to us in the program? You are. I'm feeling lonely. The lonely segment. The lonely segment. The lonely segment. Odo Somi. Na me pacho baby e dure no ye call the appreciation. Wa wonim se odofo ye bibi we we ni sopa obahima. O peso ye den. Bona baso sonko kwan so. En nani ko ya mayehu. Obo adwuma mayehu. Ni o ma bia obo ne homodin wo mu no. Frɛ ne ka tre ne en kan tre no. Na sa segment me stress e bomodi en fa nya kwadro. Odofo no ye ne eye de mawa. Yeah. Bomodi na eden. Ne bona baso. Frɛ ne bona baso. So betimi so e be gine contact ne ya eden. Ya bona baso. Ya bona baso amawo. Yeah. Fe. Hello. Yeah. Hello. Hey, for the first time on this set, Obini partner. Yeah. Me pacho. Odo. Some penny. Odo, this is a so me mu odo. Sompa, so me mu. Aha. So ni mu ba ko na ye so ni mu. Mane peg. Nice. Oh, that's nice. Abrante, I miss out. Eden na bawe ya ema weneji. Eden no ya ema weneji o don't know to extend say you may was send our see there so ni mu a wahwe program just say when you first round crowd chair second round. No play. Abayo adio ya manage ni say u kwaduma no akachi me do. Cobra na ni ready me deal. Wow. So me mu. We dey na meka che one say mesre wa se na wa unim sabawe do we. Hwe na wa ma bibia nsem ntem. Ma nenye we hia de say u make sure say relationship u dey kwa ma na esi. Yeah. Kopim time a twede amponyankopon na nkasa be den atete mu ntem. Yeah. Inti mesre say na modo aso enwumre de mo ne first caller partners abaso nti woni ma de be ya mamo. Ye ba be bonyum de dede bia mamu mie no. Ye bonyum de dede amamu na nwuma ye bo ama no. Nyabotre krachi nyabotre. Ne mesre ne say tie. Ne me kan say bomodia ka odo asem ba ko be che na sa na me bonyum na ma because mo first na modo na so nti kan odo asem pa che no say na wa frɛ fidie so no o ma bibia ansɛ mu ntem nti metie o. I don't for far from me. No, I'm a fresh and petty idiot. The show was no rather one on Tony Pupangu, warriors, near worry, and share it. Oh, that's romantic. Oba him also can be betrayed. Also can be betrayed. Oba him can be betrayed. Can you betray? Oba him. Auntie Florence can be BATA. This person, I hope I am using
You would hesitate. Oh. so. Yeah, bonum the day I'm a baby am will be no more fast from Hawaii. So. Amen. And I was great. And then we need to look at it. We need to look at So dirty. Sana odoko Obi Dowa Onche usena kume mufita Si opewa Onche usena kume muboko Sa Na odotie Sana odoko Sa na odotie sana odoko waye wadwene se ube wari obana mani use wakumemu onim se ofili be mana menyena o samini bebia obi anyame nhra wai enye wudo Hello. 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 Odo. Odo so mi mu. Aha, ma so mu ewie. Me pa cho de ni baby ofre me free. Ah, kasa free do kwa o. So bi. Don kwa hot say. Na me pa cho na ye ni obi an so be si de no e be say wase ye mu bi. Hey, ini me wa hama. I don't know obi a won je. Me da mo program no so pa yes no be be si de no o da so ye mu. Hey, ubenya odo. Ma me ubenya odo. Ma ada person ka Facebook ni WhatsApp group no ho. Ka jo say. Me say na me fa kwa WhatsApp group no ho because I was on nya adofo pe. Oh. Matse. Ma me say ubenya adofo wa nya bi o de kai say big do me wo ha ma why. Matse me da was. Me so me da se pa. Hello. Low TV ne kakra. Hello. Low TV ne kakra bi. Aha, so the be ya mete wonka. Bacha nyume me nkwa na me bo. Eti low TV na yankasa. Hello. Hello. Hey baby, what's up with you? Oh, cool. Odo. Oh baby, o voice here me na me pacho dini baby offer me free. That's from from. Oh, then you made an echo. But what I say, no mood in the house. Sir, now over here. I wasn't sure. I was very good in everything. Sir. Yes. Your friend is saying? Your friend Evans. Evans? Yes. Now Evans way? But in China. Oh, I want to check my madam Evans in casa. My madam Evans in casa. Thank you. Okay. Evans. Hello. Oh, do. Stop me more. Why are dear? Oba him as said you see born home then in fact oba aba so strong quite so. Why are dear what say? No so born home then. Oba the home then oh. Na me enhia mo do yi so what say? Yeah, bomba the end so sa. Fena no ba ko na ye fena no ba ko. Ah, fena no crowd da. Fena obi antie bi fe. Odona so. Eva say nyume ya odia.
Hello. 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 Odo. Solomon. Who did the baby for free? Pastor, because of free. For free, okay. Udi. Pastor, for me, Henry. Henry, okay. Henry, Obanisha on China. Oh, I said that we all. And I didn't know why lonely, Anna. Somehow. Kafra, a ya frewo lonely segment, and so why? The decline or fine decline or and on a lonely segment. And yeah, now what I have friend, no so but all the same, what friend, you know, any producer and casa. But Mubu, but say, and so like you stable. Okay, and you're stable, oh. Yanen and Casamawana. Oh, we are Santa Pele, but we are Santa Pele. Okay. Any producer and Casana fan number no Emma no Yanen and Becassa, why? Okay. Okay. Hello. 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 It's now so many producer and Casana on the number no. Hello. 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 Hi. Odo. Somimu. Aha, udini baby for free. Woods ye, Okodia Kria, Ejiwa. Emmanuel, okay. Emmanuel, and you pray about him and Abaswana. Oh, we will be down in Chayo. Oh, whatever. Okay. Oh, it's all because I'm a cranty. I'm my mad, and it's a program on my ashes, man. Yeah, Kafra. Now, when the guys are at China. Oh, and Jordan Chibiasari, and you know they are coming here. Kawaya day. Sompa FM. The young man called me chain. Ah, Kafra, why you lonely? Oh, Kafra, what that was on the program you are saying. Yeah, found so you know better so why? Yeah, say you know better so why? Chake say nkoma akatesi 4K chire okodie nkatesi 4K chire okodie mechia baby bia obi a me nko amadafo bako pa me wono no encha me bring nkoma Felicia Boateng mi ame ma me no from A to Z ote ho na o show program no afi nkoma me classmate nyina mo hwe me encha kese nkoma mo nkoma Mr. Kwesi Jemfi ne hom fa no nyame ensa ne yare ne mo amuhwe nyina nyame nhia mo pa sanso na echia so nkoma Vasilisa emefa baby bia obi a mechia o Vasilisa da be na ba besra me na echia kese so nkoma Mrs. Veronica Asmajando because wa echia baby bia obi a me ameba besra also echia kese nkoma me producer Dr. Katri and I'm MCR executive Ima and I'm chief executive producer Dr. Blessed CID 4-star. Sansuna someone person make a chon say sadia chin na say unhu say ewiane pie. Say ewiane pie nko ande kai say unsu baby bia wo bia no obi do. Na
That's it. The best thing is Yeah, bye bye. Snappy board.